okongela to starch okay you go ngalini andu makukuleta nzoka lango ole mano ayu ange maibula nyenjuka ranga na mira na wala yini bala you ukavya you ngalini abaenda neto kwenda na kwenda I think no ina no menogeta we ani ndo yumbanite gumba I think no this is a kumisleadia na gani by the gojo nilango na kwazi mazi sindu tukwazi amalima binai maliwo simongela bina mwene pia me risk ya kuongela mauta nondo binozu ele we mwingi na wewe ndo natumika mwe u convert ya to fats na hiyo umeme njuka ranga mambe kweka itambite patevya yetumi mauta asume accumulate wa mwene madwika mauta akakala ngo muito nondo tingene meki itambi na hii tambi sia nene bogedo na mezo bikia bala menda nondo tyo ziuzi ya ningi ko ando nene meyo yazi ndo imaenda meke bina ni maya in moderation na me balance na mayika pazoezi paka no atati masini na ikolyo bindanela wathi na mondomoka otome ya family planning with ya wa mabinda mondo sini modithu na with ya kweta kwambe ku force u imagine mundu mukonge musio muno woni abandu nika na with ya no release for the first time. Second round Mr. Victor atake ya too long, approximately like 4 hours. It could make sense. But I say when performing with a person who doesn't use family planning, you can go up to 4 rounds. Please request your professionals to explain. Wawunoa suo okay vyala nina masi ni imagine nina katanu ni kasichana hake tuka social media. Yani uwezi anika na yuwete na uweki akili ni yaku kana uninganyane nake. Elani na mwelewe manisho. Yasema tume ya family planning kwa mundozu adivete ona wa mulika kweza kuita idhina. Uwezi no imagine that baba ayu ninanganya nikana withie ni meta. So aiti ni ailewe usuni dhina mo. Nini nazi ai bedi issue ya by the issue no ya anduma weta ya ko nini anduma ya za kudida ndize exactly ne kudida kwa oketumi normally then wa mwe be ya temperatures ya bit higher wadi kan then ne pale kudida beba view ndize badi data usema kweli ndize kudida kuma weta mundu ndo dida kila ni some family planning nizieta a lot of wetness either get discharge ni too much ukeda kigwende ki ogada mundu mwemi na athiata ba umai nikita ndani tabe mundu kuma kiune nesene kikika lakini gecha kuthitha uketha niki balabu paundi isondo mundu thitha mthembosu lakini nevertheless kila twasia family planning see some side effects kana some negative effects see affect ya performance ya sexual matters. Kwa hiyo then wa mana whatever the challenge mu kwata and then go the gume weta kana ni agene with an dryness ukeda na excessively dry na ona wanja ribuku mu kwata nga ndololoa actually quite a number especially sindano ito nyawandu nengi kia wakoko ita wa no plant imone size kiwe commonly kweta the nozu ajao one dryness na with the time wewe dia ona mundu na periods yake ni waika kuona as long as no kutumia ndawa hizo some of these side effects nezi affect ya sexual performance na twazi ethe mundu ni amatha kana ukweli the nola wambe mundu mukozi ora nambe yonyo ndawa sia kupanga uzazi kana sia family planning ndanembu ana mathinasu na ambe ya kwinywa kana gwitumia mathinasu ne omokie tunaizie secret ni aeke kitumi aeka they will go back to normal na ninonete I think inozete like 3 or 4 phone calls efukeze mango data makambia by the way no nandethisi ilake betija kwa kina ikiotumia ndawa ino yuma undu ni mabendokete itonete tofauti kwa hiyo hizi ethe no kuona bena effects ya ndawa hizo please ekai na ethe ni mkwenda kuendea okuika family planning with them when atumia ndawa hizo no ndezi mu affect no more gynecologist akama advice on alternatives but kila ndo nyakwaze ba one of the common alternatives don't you recommend it has side effects ni kitu kita wa coil
kitumi ko ndio mwana ndendawa ko lini laikilwa ungu ilaikilawa ezunemwe ethiani mukwenda kuendea mote ukwata siana the other option ni mwike natural family planning mutale matuko na yesu enda a lot of discipline no mutala ne matuko with ile binda yake wa ile with eta yari kukwata mwana ovulation either mwa avoid kana mutumia condoms that way ni muso biana the last one ni ethiani mwana etiziana na thiobwe tube ligation na wizima aya nene pia a lot of stories yokamba otweka andwa inge mobwa ne mathitha okula kuthitha tu weta dieso manondo mathitha nene is a few of my friends mobetwe na nodo their friends tunena openly maanda bya kana mume ne mazi anathi kuza inge kuthitha kuno twaja kwela ne ogenu psychological nondo nezi okamba twende to binge mona twaja tunaasi aba nondo honest then wa mweba yondo batonyoditha user inge ne tuzie with kila tunene na facts this story we kananda bani weweta kuyanza lakini kedo ina fact kana yes jangani yote na another ayemo pio na yudwe ne moithu nondo ajao nondo akopwa lakini kwa normally ndiko na kwa ile kwenda kwenda shabiki Tom Chelsea maidi akasi atoko tenesa eo kitandani Thomas Mutiso watala mwanonlo na tu manzeze to ngia Mutiso nondo kila zita wato Mutiso Mutiso kenda Yeni simutinda kazania asante kwa kwenda utoto akeria atalamu sana Alexarito Wasengani ne tiwa mwe Thelma Kawata agasata atoko etenesanga losia Dagoretti Nairobi wakababa Anthony agasalanga losia Pipeline tiwa mwe